مرحبا بانو جوانن وين صاغ هفالن هيجا إيرو سرسالة دهمين يا دمازراندنا هيزا سوريا ديمقراطيكة بفي مناسبته افروجه از التبعي قلمة شروانمة وهفالبند مي سلاحة بيروز دكم قصدت حتى رجا يرو اگر کو سرکفتیت او اوات صدام خوی اساسی کو گل سوریه به تبعی پیکاتی خو لپشوه سکینن لسوریه روشه کنو تجیان کرن پشتی تکچونا رژیم باس سوریه کنو تیاوا کرن لسوریه ارتش کنو تیاوا کرن امجو وکی هزکی اساسی کو د پاراستنا سوریه دا لشر دجی ارهابه ل پاراستنا گلمه دا کو جای کی خوی گرینگ ابو کروله کی مزن لیست امجی و دوا پیواجویا آوا کرنا ارتش کی سوریه نداد جی بگرن قصد جی و ببید بشه کی خورد یا ارتش سوریه نه آکن ها تاوا کرن دوا روجن پیشه مداد اما وکی فرمانداری قصده جبنا کو اتفاق دهی آزاره بیکوره اما هیئت خواب بشینن شامه جمع وزارت پارستان یا سوریه و بیواجویات تبلبنا قصده جبنا ارتش سوریه و دست پی بکه وأن باورن تجربة قصدي حتى ناقرتي لشري ديجي داعش پرورداكو بعد 10 سالان دا كو بيرابوي خبطة كل قل هيزن ناف دولتي لديجي ترور دايما شاندن بشكيلا كوش قال ما قرتي بفا حمو تيبت من دي اخوات وتبربنا قصدي دندري ارتشا سوريا ندات و رولك خوي مازن هبه و جبونا ارتش سوريا جي ببه هزكي مازن و خورت بكه دو سوريا نهضه لقال تبلغنا هذا سوريا ديمقراطيك لتب جيش سوريا ارتش سوريا نه و هذا ما ديجي ترور جي ياتشي و رولك نه ابليزه إدي نتن للباكور وجراتي سوريا لتبعي سوريا لأصلا اجتماعي أصلا وطني لقال يكينين دي ترقية ناف ارتشا سوريا دان و خباتكي هفبش پروردي هفبش و بدل مشاندن وان باور دكن اف تجرباكو ياته يكينين انتي تروري كدبا 11 سال بورتي دا گرتي دبا پیواجوه نه داجي و رولكي پیشنگ د شر ديجي ترور ديجي داعش نتن اصلا بكروجات سوريا والاصل تبعي سوريا و بليزت و رولكي خورت بليزت و ببه سبب سركفتنه ديجي داعش و ترور تبعي سوريا